Ka wehe atu i runga i te rangi Mārie, o tira i runga no hoki i tō rātou ake whakaaro kia wehe. Koera te whakatau a te hunga e noho whakatau te maira ki runga i te whenua o Māheatai i Taipā. He rereke tēnei whakaaro i te whakaaro o Inanahi, i ki ake rā rātou katoi tū tonu tā rātou noho ki taua whenua. Hei tā te tangata nōna tērā whenua a Todd Mayle, he rongo pai tēnei i te mea katau te Māori o te hunga e noho kāinga ana ki Taipā, o tira kataua noho ki te Māori o ngā pirihimana. Marino ana te tai o Taipā, orite ana ki te whakatau o te whānau whakatā-ute-ute o ngā tikahu. On Monday, we're leaving. And the reason behind we're leaving is because we've achieved our goal of getting it into the AIP. Engari hei tā te tari o te minita mo ngā take tiriti a Chris Finlayson. Ka hore anō ia kia whiwhi kōrero e hāngai ana ki tā Elizabeth. Engari kei te haere tonu ngā whakawhiti kōrero me ngā tikahu mo tō rātou whakaitanga tiriti o Waitangi. Inanahi i tai atu te hea mana o te runanga a iwi o ngā tikahu a Mākere Mutu, ki te kōrero ki ngā whānau e whakatā-ute-ute ana ki runga i te whenua o Māheatai ki Taipā. Engari ka hore anō te karere i tae te kōrero atu kia Mākere Mutu mo te whakauru i te whenua o Taipā ki roto e te whakaitanga i wainga i a ngā tikahu me te krauna. E ai ki te kai whakahaere o tēnei whenua a Todd Mayle, ko te mea nui kei te whakawātea rātou i te whenua. It's just getting a little bit frustrating for me because my phone was ringing non-stop from local community people up there and around Taipā to the point where it's was just soaking up all day Monday, all day Tuesday. I was just about ready to snap. So I said to John Papata, look mate, I can't go on like this. I mean, you know we're not doing anything with the land. You've had 2 weeks. You really have made the point, so why don't we just wind things up? Engari anō hei tā te iwi nei, ki te kore a rātou hia e whakatau, ka haere tonu te pakanga. If they don't come to the table, then yeah, we will be back and things will be a little bit different. Hei a pōpō ka huitahi ai rātou me te runanga o ngā tikahu, a te rātapu ka whakahaere hia tētahi rā whakanui mo o rātou tamariki. Kātahi ko te tikanga ka wehe a te mane, Irina Smith, Te Karere.